Kesal. Memang mending dirupa bekos kulak. Kurang gini yang baik punya anak. Kita mah Masih cuma curang. Oi, Kena. kata tengah kita mah ya. Seleba kok inta dilangkahan ka Irfan. Tapi kurang tengah ieu main di jero hate teh. Pasti ge curang. Anu orang mah eta be. Geus bete wa ka ditu geura. Hah? Pan, jangan nih. Ayo kangen yuk. Ayo. Geus ya hade-hade pan lamun dek neoknya na. Nya mah kan gitu. Licik jasa otakna. Nang teh, orang bisa jaga diri. Mantepan, sang siram baik. Asal jangan sepan mamang ge. Bisa Sama jasa. cuma non tua. Sama di tiang nonton dicai. Tadi kan cai do, jadi langsung bersih dulu yo. Terus namanya kau Irfan? Lo, kau jika ada lagi lagi lo. Irfan, Irfan. Ayo tuh, yuk. Woi, siap woi. Teteh, aku minta doa restu supaya berhasil dan selamat. Oke adikku, aku akan selalu mendoakanmu semoga berhasil dan selamat. Ayolah kalau Bandung eta izin lah kamu jauh budakku lah. Kencang jasa. Ayo. Ayo siap aman baik poin udak sampai kiamat siap woi. Ayo gerak. Ayo siap woi udak terus siap sampai kiamat terus. Apa? Naiknya naik. Kasih pan. Kasih. Udah. Kasih turun. Udah yuk. Baby. Ipan, kamu ngapain larian tadi? Itu lagi main tak umpet. Oh, Kamu masih ngarang sama aku. udah enggak Pan. Tapi kamu jangan diulang lagi Pan. Kalau kamu suka sama aku ya udah sama aku aja, jangan sama yang lain. Kenapa nih bonmat setia sih? Lu mau tahan Pan? Ih, enggak. Tadi kesini ada nyamuk. Oh, Iya. Kamu udah makan belum? belum. Emang Ipan mau ngajakin makan? Ih, lu tadi Ipan bercanda. Lu nanya gitu guys. Kata, karena kenapa gue keju tuh? Lu mau ngapain Pan? Nanyain nasi. Jadi lu daang. Lu nanya lapar ih. Ih, dari udah seneng. Kirain Ipan mau ngajak gue makan. Malah minta makan ke baby. Hehe. Aing manyaran, pengen siapa? Nyangla di dia. Lu mah bohong. Hari itu udah itu kabur jauh tuh. Ku serangan mah ka udaknya nama kudu-kudu dijaga. Hayu. Engke emang orang nyaran tuh bilang sirem loba. Hayu lo cilik-cilik bae, kasih potong bawang sia. Awas be. Calo yung toy. Katimu beak be. Woi, calo. Lo, ayo Apa sia? Woi calo. Woi calo. Sia, kamu sia. Kedik ya? Nonte. Ke dia. Calo di. Nonte. Sendak ilu nonton Persita mual. Lu tuh gimana? Senayan. Launan. Lawan mana? Indonesia Senior kosna. Oh. Itu aku mau calo jeung toy. Kajenna tinggalkan bayinya nama. Yuk. Eta. Wih lo, terjadi nguber tuh. Jangan ditak kalau gua. Kaburnya nak. Ayo, kita. Emang gelis ya nama. Teraing ulin yuk kayak mana? Siap berani bilang amat siap. Yang serangan Baduy yang mana? Kajil lah yang berjuang. Ih, aing sieun siang pae mang. Lah sieun pan aya aing, tenang. Dah, sia geus Irfan ge eleh. Geus Bevan perjuangan menuju cinta itu emang kudu kitu. Aduh, mana? Aing rada sieun kena sih ka mana jeung ka Baduy. Geus tenang ke jeung aing lah. Aing agar aing be. Tapi engke amun kumaha.
eta mah urusan engke pan orang teh memperjuangkan sesuatu teh kudu teh ayeuna berhasil henteu teh urusan engke. Ayo tuh urusan teh. Amat sih. Ya. Bener lain ieu, imahna? Bener, iya mas. Dita, Ipang, Baduy. Sare amat sih. Kenyang. Kajen lah tangguhan mede dia. Tapi aing sieun ka Baduy. Si aing rada sieun. Tapi aing sadar resep ka Dita. Aing sieun podar ku Baduy digaplokan. Kumaha mun digaplokan? Tenang aya aing. Tapi lamun aing eleh ge. Kajen lah 30-an ge. Penyeri. Kayak orang berobat. Berobat. Heeh. Ih, Kayak orang berobat ka mana ke dengan dukun. mending aja nama. Ku dukun mah bakal langsung hade ieu. Aja Duit mah tenang aya bakal nanti mana bae ge. Kan rezeki mah teh nyaho. bobo iyo. Cucian mandinya. Baju cen ganti. Bencana isi banget doang tadi. Pantes. Tapi aing macam ganti celana emang sia. Si can mandi kan? Encan. Si banget doang. Heuh, si begitu aing. Si bau jasa tak kelet. Jaglong. Sia, langsung ngelirik aing. Atuh bener bau lap tongkol. Bukse ge bau eta sanajan geus dikumbah ge. Sia bener yakin lo. Ulun ke Marahel. Yakin aing ye, geus yakin jasa teh aing. Panjang mah galak lo. Pangeran ge cinta. Cinta itu butuh perjuangan. Nah, angkut kemari ge di kata dikitu kendoan ge beureum urang. Eta mah cenah naon? Geus kajeun. Sia sahabat sejati kan? Sahabat sejati. Sahabat sejati. Sahabat sejati saha? Aing. Kalau tuh. Lah kajian kan dulu. Geus tenang bae, tenang. Kan galak ge. Mun nya geus cinta mah lagi bakal lulu, bakal mal galak. Heuh, moal galak ka sia, ka aing mah galak keneh keluargana. Kajeun. Ih hebatnya Pak. Kita menang meniopat hiji gitu. Tuh, nya anak karet lo. Di mana tuh? Itu? Dita, Naon sih sia? Dita. Ih, naon sih? Ulin ka sia. Tahaya aing di DS ih, carape mah teu ngebesita. Ih, naon sih sia? Aing carape ieu mah teu ngebesita. Aing teh ulin ka sia. Tahaya aing hayu pernah. Gede heula. Ih, naon sih ulang mega-mega. Macam-macam sia. Cicing. Gede heula. Ih, naon sih? Aing capek ya, mati sana ngebesita geus selesai ka ditu balik. Aing carape sih naon sih? Ulin ka sia. Tahaya aing. Astagfirullahaladzim Dita, sia ti tadi. Di mana bae sia? Ih, ngajel bersita. Tumang saya kan. Geus gasuk. Ini tahu dia? Ada dongan. Aing kerhes, aing balik gawe, aing capek. Cio, Udah ulin. ulin ka saha sia? Wawanian ka dieu. Ka Dita. Sia emang can orang muda. Pancet tuh emang ngaledek. Udah siap yang kabeh. Masuknya aing. Macan hadir. Hadir.
Aing kuat yang ngegedek yo. Secan orang beben. Dia keluar kabeh nu aing yo. Allahu Akbar. Malabur tuh sih yo. Cek aing lo. Mantep tuh nyawa sia ka dia, ha. Ya kunan buka baju. Menyet banget sih bandak aing. Kuat. Anon. Woi. Anon. Yo, budak pemanian ka dari yo. Mangga jeung mah kamari ge. Amang ngalung jak jasa. Kamari aing diberian mehong kape Nah. gara-gara nyana. Mang, cek lantau aing, masih kabur. Monggo yo. Aing bentar aing. Aing capek kas balik gawe. Ngadengin kos kieu. Aing. Di jadi sia. Tong yo. Aing. Yo. Gara-gara nyana aing dicarekan. Aing carekan kokolot aing dibere motor deui cak ngojek. Aing kena kerapokan deui. Kena kerapokan deui. Ayo deui. Bobok senjata. Makasih Om. Mampus. Terus kan itu geura balik. Balik dari nak sia. Balik. Udah sampai ke macan aing kabur yeuh. Balik di cai nak geuraan. Geura. Balik. Aduh. Cek aing naon lo. Jadi jasa ya aing. Sarua aing ge. Ya baduy cek ge. Aing sih ka baduy. Tapi kajian aing kudu harus berjuang terus. Berjuang bangsia. Kayak nyeri. Kajian bukan aing dik berjuang. Saya yakin nek perjuangkan eta Rahel. Yakin aing mah mun yakin. Mana aing berjuang terus. Udah amat lah. Aing nek balik paru yang sira aing. Tangguhan itu aing ilu bareng. Ini naon sih sia? Woi. Kan lepas centangan aing. Goblok. Aing capek jasa ya. Ayo lawan sih yuk. Keren.